membutuhkan, yaitu pada pernikahan, penyambutan tamu, syukuran rumah adat Toraja, dan festival tari. Dengan gerakan lemah memulai, di mana tarian ini mengandung makna dari setiap gerakan dan diiringi oleh tabuhan gendang. Terpujilah Engkau Tuhan pencipta kami, kepadamu kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Amin. Bapak Bupati Toraja Utara, saya hormati. Bapak Bupati Tanah Toraja, saya hormati. Dan juga dari Pemda, dari 2 kabupaten, saya hormati. Saya juga hormati dari Provinsi Sulawesi Selatan, selamat datang juga di Toraja. Saya juga hormati Pak Reni dari Seko, saya senang sekali dia juga bisa ikut. Kami mengumpul hari ini untuk menutup program wisata di Toraja. Tapi untuk saya ini untuk menyelesaikan komplit. So sekarang saya minta maaf, mungkin saya terus di bahasa Inggris lebih mudah untuk saya. Mungkin meet for me it's not a closing, it's more a completion of our program together. It was a program I liked very much. It was a very successful program. I would like a little bit to think back how it started. It started actually in 2010, when the Ministry of Tourism started with their program on destination management organization. First with 2 pilots, and then with 15 destinations selected as their priority, including Toraja. This was in 2010. At the same time, the government of Switzerland actually also linked up with the Ministry of Tourism in a cooperation to support this program, first focusing on Flores. In 2014, this was after we had an evaluation of the first phase. Both the Ministry of Tourism and SECO decided to continue in a second phase, but expand not only to Flores, but include 3 more destinations. This was Tanjung Puting, Wakatobi, and Toraja. Toraja, where we are here now together. For me, this was a highlight because I know Toraja already quite a while. I was the first time together with my family in '94, where I still could fly with a Merpati if it could land, or by bus. It was for me an incredible experience to see this highland and people and its culture. During these 4 years we have now, many things happened. You know it maybe much better than me, because you joined it. We had success, we had challenges. I think this is what it needs, both. Challenges, of course, it's always if something doesn't happen that you expect, but the success or the satisfaction is you find a way to come over it. I would just like to highlight some of our highlights. We also lost it. But nowadays, this EMO, this became more mature. It has now a legal status, which is, I think, it's important to operate. It has also all the
activities like the statutes and so on. And even, what is also important to have activities, it has a bank account. So this is of course important if from the PEMDA, from the local government, if you want to assign the DMO to do some task for you, that this can be executed. They have also somehow the backbone on how to handle finances, standard operation procedures, but also they can have a service. They are able now to execute, for example, exit survey. Exit survey is an important tool for the PEMDA, for the planning. What did the tourists, the visitors like, and what did they not like? I think this can be used, and you can utilize it with the DMO. Train others in destination management. Destination management is a very complex structure. It's actually not only from one person, it involves so many people, it has so many different tasks, and that's why these trainers, they are able now to train 10 different modules, from marketing to customer or visitor management, and so on and so on. It involves the businesses, and the result is inspiring. Discover the sacred highlands of Toraja, which it is. So I think you should really use this, and I think not only from the PEMDA, from Bosk, but then also from the province. The province already uses it. From the businesses, use it. As more as you use a brand, as stronger becomes a brand. I think as I said, Toraja is for me a very unique, a very fantastic destination. The highlands, it reminds me also a bit of Switzerland, I have to say. It's also in the middle of the mountains, it has a charm. I hope, of course, that from the Wisata project we could contribute. Baik, kalau boleh saya merangkum apa yang dijelaskan oleh Pak Rudi. Ada beberapa kendalanya, dijabarkan dalam beberapa poin. DMO yang menjadi dampingan dari Wisata 2, ada juga local trainers yang tersedia di DMO. DMO juga punya akses untuk memberikan pendampingan destination management karena dari anggota DMO sudah mengikuti pelatihan. Pak Rudi adalah sebaiknya memanfaatkan branding yang sudah ada. Pak Rudi sendiri atas untuk menggunakannya karena hal ini sudah diakselerasikan, dipromosikan sampai ke tingkat luar negeri. Juga branding di public fan trade di nasional internasional tadi sudah saya sampaikan. Lalu siap-siap Bapak Ibu Toraja akan punya guidebook. Kemarin kami sudah mendapatkan tentang atraksi dan turis adalah bukan tentang jumlahnya Bapak Ibu, tapi tolong dipikirkan tentang kualitas pasar yang akan Bapak Ibu sasar. Apakah banyak tapi meninggalkan banyak masalah seperti sampah, atau mungkin foto dengan tidak menghargai tradisi kita, itu harus dipikirkan kembali. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhanku, karena kasih-Mu kepada kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Remi dari Kedutaan Swiss, Pak Rudi dari Swiss Contact, Bupati Toraja Utara, Bapak Dr. Kalatiku Pembonan, anggota Dewan yang hadir pada saat ini, para pemerhati, saudara-saudara pelaku pariwisata di Kabupaten Tanah Toraja yang saya cintai dan banggakan. Hari ini pertemuan yang mengejutkan bagi saya karena saya diantar oleh suatu kata yang tidak mengenakan bagi saya, yaitu penutupan program wisata pengembangan destinasi pariwisata. Dan saya tidak tahu dan tidak paham bahasa Inggris. Tetapi Pak Remi mengomentari tadi untuk sustainable daripada pariwisata Toraja. Apa iya tidak kontradiktif ini? Pada satu pihak mau stop, pada satu pihak kita diajak lanjut.
Nah ini oleh karena itu kami harapkan bahwa silakan, kebetulan ada wisata 2 di situ dan Tanah Toraja tidak mau ditinggalkan oleh Siskontak, kita lanjut dengan wisata 3. Kemudian logo kita bersama-sama, kalau kita memang mau sepakat hari ini kita sustainable logonya, mari kita tetap bersama. Ya, saya kira itu. Terima kasih atas nama pemerintah dan rakyat Tanah Toraja atas kerjasama yang telah terbangun dengan Siskontak selama ini, dan saya yakin dan percaya bahwa dalam perjalanan kerjasama kita bersama-sama, kami tentu membuat Bapak Ibu dari Siskontak tidak enak, dan oleh karena itu saya atas nama pemerintah dan rakyat Tanah Toraja mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Demikian juga Pak Rudi, pertemuan kita yang awal belum ada senda gurau yang kita buat bersama. Oleh karena itu datangkan program lagi ke Tanah Toraja dan Toraja siap untuk menyambutnya. Demikianlah yang saya bisa sampaikan kepada kita semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pertemuan ini. Saya ingin tetap bersama-sama, tetapi agenda saya harus turun sawah hari ini. Saya harus mengganti baju saya, turun ke sawah di Sangala Utara. Kami lagi program pola tanam semusim. Ya, betul-betul saya tidak bisa bergerak karena rakyat yang memanggil saya, karena rakyat yang menghadirkan saya untuk berbicara seperti ini. Dan oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya langsung tinggalkan kesempatan ini ke kanda saya, Pak Kalatiko, Pak Dewan yang terhormat, Pak Bruno. Saya tinggalkan sebentar, hati saya tetap ada di sini bersama dengan teman-teman. Thank you very much. Pak, silakan kita maju dulu, silakan Pak Rudi, foto dulu Pak, mumpung Pak Nikodemus. Baik, boleh tepuk tangan Bapak Ibu sekalian ya. Saya tadi dengar bisik-bisik kami akan tinggalkan plastik. Kita